gusa hari reaction zimwe na zimwe turi buze kugarukaho nyuma yo gutsinda ikipe ya Manchester City bakagaruka bagahita batsinda ikipe ya Stuttgart Skytu umutoza w'ikipe ya Paris Saint-Germain ndagira ngo tuganire kuri iyi mikino ibiri ishize ya Paris Saint-Germain mumbwire ukuntu ubonye ikipe ya uhere kuri Nasiri wari wavuze ko tuzagaruka mu 24 yabimbwiye mbwira ni Skytu hanje wamuretse ambwa ati Fuad namubonye Skytu kumana abwa ariko uri mu bikiko intego ari ukuza amakipe azagenda Champions League Nasiri amuganire uno wamugaritse iyi Paris Saint-Germain iturutse inyuma ya City kayitsinda abwa umutoza ati Fuad umuntu wawe nta kintu kirimo ikanagaruka ikajya gutsinda ikipe ya Stuttgart mu rugo kandi koko muri no mikino ibiri Paris Saint-Germain igaragaje urwego ruri hejuru abantu mwe iyi mikino ibiri igaragaje ko umutoza w'ikipe ya Paris Saint-Germain hari icyo amaze wagira ngo amaze nko gukora muri no equipe gena navuga yuko byibura bigeranyije nuko yari yabanje ibyagenze mbere yuko mikino ya Fazari yagiye kurangira nta nkuru yo kuba rwari ibibazo abafaransa bahoze bibutsa umukino wa Arsenal yanze gukinisha Ousmane Dembélé n'ibindi bibazo byose ariko uyu munsi bakabavuga yuko muri squad ya Paris Saint-Germain umukinnyi ukomeye urimo uyu munsi ari uyu mufaransa Ousmane Dembélé kuri Paris Saint-Germain equipe navuga ngo yarwanye n'ikintu cyo kutamanuka cyangwa cyo kutava mu makipe 28 bisa nkaho ari igitutu gikomeye Luis Enrique yagiyeho ukurikije ibitangazamakuru byo mu Faransa ukurikije squad afite ukurikije ibyo yari yarasabye sezo ijya gutangira yasabye ba John Neves barabamuha yasabye barekura ba Manuel Ugarte yasabye ba Randari Koromwani barabamuha binagira haranabirukana bona ko badashoboye arabirukana yari yaragerageje ku Paris Saint-Germain yarageze kumukorera backup mu buryo bumwe cyangwa se ubundi yari afite equipe yifuza kuko turanabyibuka ko ari no mu bantu batifuzaga Kylian navuga ati bakugira ngo nta muntu uruta equipe byaba byiza nge nubatse equipe itagize umuntu ishingiyeho ubuzima bushingiyeho so uyu mwaka w'imikino Paris Saint-Germain muri Champions League yawutangiye nabi niko navuga yawutangiye itsindirwa mu rugo yari yatsinze match ya mbere ya Girona itsindwa na Atletico Madrid itsindwa na Arsenal ndumva yari indi match yatsinzwe na Bayern Munich itsindwa na Bayern Munich igitego kimwe ku busa bisaba gukora iza ku minota ya nyuma agomba gukina na Man City na Stuttgart kikarifiye yabanje imbere ku kikina na Man City na ntuza yabanje gukina na Red Bull Salzburg irayitsinda so mbona ngewe ikintu cyabiteye n'umutoza kwicarana n'abakinnyi bakumvikana bagahuza bakumva ko icyambere ni Paris Saint-Germain idafite ya mazina y'abastari bakomeye bibitangaza ahubwo abakinnyi ifite n'abakinnyi bakumva umutoza n'abakinnyi bakumva ibyo umutoza ashaka ntekereza ko nicyo cyabayeho kwitanga kuri no mikino itatu ya nyuma bakiyibutsa ko ari Paris Saint-Germain bakiyibutsa ko ari equipe imaze kugira izina ku mugabane w'Uburayi bakiyibutsa ko ari n'umutoza nawe ubwe Luis Enrique akibutsa ko ari umutoza watwaye Champions League uri muri equipe itamwemerera gukora ibyo ashaka yego kuko amakosa yakoze muri izi match wayabara ukayabura kuko yagerageje gupanga equipe ye uko bigomba agerageza no kubakinisha uko bisabwa kuko yageze n'ahantu azana n'umwataka so mbona ngewe iyi mikino ya nyuma sinavuga ko ari ikintu cy'igitangaza Luis Enrique yahinduye ahubwo bisa nka ari gusubiza amaso inyuma bakibutsa ko ari Paris Saint-Germain equipe yatanze byinshi ku isoko nawe ubwe akumva ko aramutse aviriyemo mu majonjora Champions League cyaba ari ikimwaro cyangwa se cyaba ari igisebo kuri we nk'umutozo ufite Champions League nateruye ngira ni ugendere ku mikino ibiri ishize kuko tubonye Paris Saint-Germain ishobora gukaruma ikipe ya Man City mu mukino yiturutse cyane wareba umukino wa Stuttgart wareba n'ukuntu Stuttgart yari yitwaye muri iyi campaign iri mu rugo imbere y'abafana bayo umuntu yatekerezaga ko ushaka kuba match nanone igoye ariko wareba uburyo byoroheye Paris Saint-Germain Deus gutsinda turabyita ihinduka ry'umutoza ihinduka ry'abakinnyi ubwo bwumvikane na Siravuga hagati ye n'abakinnyi iki harimo ibintu bibiri kimwe bagikomoje kinasira arakivuze kuri equipe nk'iyi ngiyi nka Paris Saint-Germain murebye rani yageze muri Champions League hari ibyo yiyimye cyane umutoza
bisabye iki kugira ngo iyo mikino ibiri ya nyuma umutoza Luis Enrique ayitsinde kandi anabivuga mu buryo bwiza mbere y'umukino yari yanabivuze mbere y'umukino yari yavuze ati bajya gukina na City yari yavuze ati muraza kubona ekipe itandukanye kandi ikora ibitandukanye n'ibyo musanzwe muzi. Rero ni umugabo watangiye muri Champions League akinisha wa muzamu mu Rusiya Safonov uriya w'imisatsi sibyo kuvuga ngo yiyimye igisubizo cya Donnarumma. Ni umugabo nko kuri match ya Arsenal mpamya ko iyo aza kuba yari afite ibisubizo bya Dembélé byari gushoboka ko wenda twari kubona resultat zitandukanye n'izo twabonye. Kubera iki mbivuga imikino ibiri izamuye izina rya Luis Enrique akongera akagaruka kuri top level umuntu yitsinze nguyu ni Ousmane Dembélé. Match ya Manchester City ntiyamubanjemo yego yaje asimbura mu gice cya kabiri amufasha gutsinda kubona ibitego bibiri akora ikinyuranyo kidasanzwe. Match ya nimugoroba yari ya Dembélé ni nawe mukinnyi yafite muri team of the week muri equipe yose y'ama equipe yose y'ino juru. So no kuvuga iki rero hari ingeso cyangwa se hari character agira umutoza witwa Luis Enrique yo kushaka nawe kuba munini ahubwo kurusha undi muntu wari wese muri equipe. Tubwizanyije ukuri birakwiye yuko umuntu witwa Kanginiri afata umwanya Dembélé yicaye kuri bande tusha ari muzima. Ntabwo bikwiye ariko aho akeneye avuga ngo ni do or die, aho akeneye rezilita ku buryo bwihutirwa, aho akeneye ko ikipe kuvamo mu maekipe kutibona mu maekipe 24 meza mu Burayi. Yibutse ko afite umukinnyi ushobora kuba wabimufasha kurusha Kanginiri, yibutse ko afite umukinnyi ushobora kuba wabimukora neza kurusha undi uwo ari we wese. Yego aramuzanye amuhaye ibyo ngibyo. Reka dusubire. Atsinze ibitego 14 muri no campaign mu mikino 8 yinjije ibitego 14 ariko 8 abibonye muri imikino yanyuma ibiri. Siko bimeze vuze ngo mu mikino 7 yatsinze ibitego 6 mu mikino 7 yose yinjije ibitego 6 mu mikino 6 nako mu mikino 2 yanyuma yinjizemo ibitego 8 biruta ibyo yinjije mu mikino 6 yari yabanje. So mbona ko no kugera mu mibare nk'iyi ngiyi hari ibisubizo byinshi umutoza yiyimye. Nanavuga ko hanabayemo no kutagira amahirwe mu bijyanye na tombora yabanje ku ma equipe 8 ko kumva ko ufite Arsenal, kumva ko ufite Man City, kumva ko ufite Bayern, kumva ko ufite Atletico Madrid, ntabwo ari fixture zayizoroshye. So hari uburyo hatanabayemo amahirwe kuko izo kipe zose tuvuga ni nzizi wabo none hanga turimo turavuga. Yego wenda uvanyemo Man City yari yagize ibyago byo gusubiramo inyuma ariko natombora ubwayo hari uburyo itayifashije cyane kongeraho nayo makosa yandi yagiye abamo. So mbona ko nibyo agize amahirwe yinjiye mu maekipe 28 byari kuba ari igitangaza kutaza mu maekipe 28 kuri Paris Saint-Germain kimwe na Man City. Ni nayo topic ahantu hose ari kubivugwa kuruta kuvuga ko zagiyemo, ariko mu mikino iri imbere akwiye kwihereza ibisubizo byose mu bakinnyi. Ejo niwe twari turimo tubivuga off mic hano mbere yuko dutangira ikiganiro. Hari uburyo abatoza baheze inguni cyane ku bitekerezo byabo, no mu gihe navuga ko bari bageze mu mwanya wo kumva ko bakeneye ahubwo kumva ibitekerezo by'abakinnyi bakaba ari byo bashyira imbere. Fadi n'ujye uvuga ukuntu kera abahungu ba Ferguson yajyaga babwira bafatanya gupanga line-up kuri bari class of 92 barimo barigira imbere. So, hari uburyo ubona ko umutoza hari igihe kigera bikaba ngombwa ko yumva abakinnyi. Ibyo bikemuye ikibazo cya Conte, bikemuye ikibazo cya Ancelotti, bikemuye ikibazo cya Luis Enrique. Mu minsi yashize mbere yuko tugeraho ngaho byavugaga ko impamvu yo gukura Donnarumma mu izamu uko batumvikana, impamvu yo gukura Dembélé mu kibuga arimo ikintu kimwe ariko nanone batumvikana. Sinzi nimba mwarakurikiye neza, umunyezamu yatinye match imwe gusa. Umunyezamu mu Rusya yatinye match imwe yonyine. Ariko uretse ni match imwe kandi barayitsinze. Ni match imwe yonyine muri Champions League. Ni muri Champions League. Muri Champions League yakinye match imwe yonyine ibanza ya Girona yonyine. Imikino ishobora gukinwa nka rimwe mu kwezi, ariko noneho byavugaga ko habayemo ikibazo cyo kutumvikana na bamwe mu bakinnyi. Harimo rezerema bigaragara ko atumvikana nazo. Harimo Ousmane Dembélé, harimo Donnarumma. Ousmane Dembélé muri turi kuri topic ya Champions League. Ousmane Dembélé match atakinye na binimwe. Ariko kubera kutumvikana n'umutoza nyine. Urumva ariko nawe Ousmane Dembélé nuko nyuma yahise abona ko ikigaragara cyo harimo kutumvikana ku mpande zombi. Habaho urwego rufata icyemezo. Urwego rufatirwa icyemezo urabibona ko rwakoze amakosa ruza kwisabira imbabazi. Ahita mugarura.
ko twabonye statement y'iguruwe ngo Ousmane Dembélé umutoza yagarutse mu myitozo. Harimo ikintu cyacyo cyagenze kuko nanone iyo urebye line up igeze aho ngaho ahubwo mbona byaraginye, mbona amakosa Paris Saint-Germain yakoze cyane cyane muri Champions League ni match ebyiri. Gutsindwa na Arsenal n'undi Paris Saint-Germain gutsindwa na Arsenal. Uko ugendeye kuri form na quality none hanga. Gutsindwa na Bayern Munich byari obvious. Ahantu mbona bakoze ikosa ni match ya Atletico Madrid na match ya PSV Eindhoven. Bure gudatsindira PSV Eindhoven mu rugo ni ikosa rikomeye bakoze. Ariko ntabwo wakwemeza, ntabwo urumva ikintu kiba gihari kuvanga goroshya ariko groupe itekereze yawe groupe nyinshi ntabwo Champions League umutoza yahinduye cyane. Ari ugutsindwa match abakinnyi bawe bose bahari, bose babaga bahari, ukaba wanayitsindwa bose bahari. Hari no kuyitsindwa abakinnyi badahari, umuntu akavuga ko ariyo ntandaro yo kuba iyo match yitakaje kwera kaba abakinnyi nyine badahari. Hari n'umubano bufitanye n'abakinnyi. Ahubwo arimo ngiye icyo umuntu ari kwibaza uyu munsi list akoresheje muri iyi mikino ibiri n'abakinnyi n'ubundi yari ari kumwe nabo, ntawe uvuye hanze, hahindutse ibiganiro bagirana n'abakinnyi. Ariko esprit ubushake bwa Paris Saint-Germain muri iyi mikino ibiri biragaragara yuko ari equipe isa nkayo yahindutse mu bitekerezo. Aho rero nyene ko tuganira ariko line up sindibutse muze kumwira ko habayeho ikintu cyitwa esprit d'equipe ari cyo cyabuze cyane. Hayo line up yirebye isuye muri line up zose akina muri Champions League hahirwaga amakinnyi umwe cyangwa babiri. Ousmane Dembélé utaranje kuri match ya Paris ya Arsenal, uyu mwana ahubwo umukinnyi mbona kuhindi ibintu. Uyu mwana yitwa Desire azanye mu mwanya yahakoreshaga muri Kangani in niho hano ubona ko bitangiye kubyara umusaruro. Ariko Donnarumma match atakiye nimwe gusa ya nuza ya Girona yo mu rugo baranayitsinze ya Bayern ntayo yakinnye ya Bayern ko ni muri ya match yari afite ikibazo kimwe cyo kugutwe cyo ku mutwe ya match yahise kurikira na Bayern wera impamvu zimvune mutoza muri press conference abigarutseho. Umuntu ahubwo dore mbona wahindiye match cyane uyu mwana nimero 14 Desire Due umutoza ashobora kuba atari yakamumenye neza agasa nakoresha rikanga in kuko Dembélé match nyinshi arazikinira match ya Arsenal ahagarurira uyu mwana muri point. Biragaragara ko bwo uyu mwana ashobora kuyafasha Paris Saint-Germain mu kubona imikinire ifatika. Ousmane Dembélé biramworoye nimubibona neza ni match y'ijoro ni mayirebye cyangwa dufate kuri match ya Man City. Match ya Man City Ousmane Dembélé abanje hanze akimara kwinjira mu kibuga wabonye ko abahungu batatu b'Abafaransa cyane cyane ino point ino dio yibere Paris Saint-Germain ashoboka ko ariyo ishobora kubihahereza rito. Kubera iki Ousmane Dembélé umwana yitwa Barikora bo bafite ukuntu bo bumvikana mu guhinduranya uburyo bw'imikinire. Ukajya ko Barikoraje kumufasha hano rw'iburyo Ousmane Dembélé agiye kuko Ousmane Dembélé avuga ataza akagura kinisha kwera kacisha amaguru yose. Bimworohera rero kugira ngo agire aho groupe ayobora cyane cyane muri côté offensive imwumve imuha espace yo gukiniramo. Ariko akenshi iyo rero ikaza kuba noneho flexibility ya tactique. Umutoza se wowe urabyemera yuko Ousmane Dembélé iyo byo bintu ashobora kugikora ugatangira utabyumva sibyo? Ari hano muri garuka cyitwa ibiganiro. Nukuvuga ngo Ousmane Dembélé gufite ko yumva yafasha equipe ariko umutoza akaba atarabyemera. Aho rero ikintu cyabayeho naho kitari ko cyo cyiza nuko umutoza yamaze kubona line up ye ishobora no gufasha Ousmane Dembélé gukora mu buryo bw'imikinire. Kuko nimba match ya Man City wayirebye neza twarabigeje hano Paris Saint-Germain n'umugabo twayikozeho Ousmane Dembélé amaze gukina ikibuga cyose. Bijyanye rero ubwo none bya bigara ashobora karagena Ousmane ngo ndeka nkine uko numva mbishaka para tactique zawe zimamye mu hantu hamwe. Sometimes we umukinnyi umutoza hakiri ikintu bafata kidasanzwe bafata tactique. Flexibility rero ishobora kuba ikintu Paris Saint-Germain ibona results z'imikinini ishingiye nyine kuri biganiro nkagaruka kwa y'abakinnyi n'umutoza. Ariko rero napi ikurikiranye cyane ugahera inyuma ukareba ntabwo akunze guhinduka cyane. Hashobora kuba aragiye mu ikibazo kijyanye na flexibility y'umukinnyi umwe cyangwa se byaranagaragara ariko ko bishoboka ko umutoza. Nukuvuga rero ngo uyu mwana witwa uyu muntu igisubizo ngewe nyita kubona abakinnyi banyabo bajya mu mwanya twajyaga twibaza gukikora umuntu adakina yarasoze bigaragara ko umutoza atamufitiye confiance. Likangarine igisubizo dore kivuye kuri bande tushe umukinnyi w'Umufaransa Desire Due ariko nawe yavuye Desire Due yavuye muri Rennes mugira ngo namenye muri Olympique muri mikino Olympique umukino Olympique miliyoni 60. Umukinnyi mwiza nakabonye nijoro Paris Saint-Germain yamupape Bayern rero umukinnyi mwiza cyane no umukinnyi mwiza ariko nanone ngewe ari ikintu kimwe nzashinja Luis Enrique. Nta kipe ikomeye nubwo watsinze Man City nibyo warayitsinze muri no minsi nta muntu utari gutsinda City ubishoboye ufite ubushobozi bwo kuyitsinda ufite ubushake bwo kuyitsinda. Ariko igihe cyose iyi Paris ni equipe ikina umupira woroshye utari aggressive umupira utari w'imbaraga
ko Paris iyo yahuye na ekipe y'imbaraga nka za Arsenal ikintu zayitsindishe niki wabonaga ko iradomina Arsenal kuri possession Arsenal ni ukoraho ariko Arsenal nifata umupira ni mwizamu ikintu cyitwa imbaraga icya kabiri gukina nta mwataka kuri ino suko iko iteye ekipe yose ikomeye idafite umwataka kugira ngo ihatanire ikintu gikomeye biragoye nibyo aba Desire Doué bazaza bazahegeka Ousmane Dembélé na Barikora iyi attaque nuramukuyikinishije ugiye gukina na ekipe izi gufunga nk'iza Inter Domira nukuri mwakina imyaka 3 utarayinjiza igitego kuko bigoye ni ekipe zifite block kandi abakinyi ba n'abadribbleur gusa abakene na wa muntu umwata kuziguhagarara usaba ama profondeur ushaka gutsinda igitego cya gitego ubona ko ari icyabataka kandi Paris Saint-Germain ibitego barimo batsinda nibyo batsinze Stuttgart ariko twiko ko na Stuttgart Star Bucharest ni Red Star Belgrade yatsinze niba ari 5 ejo bundi so nukuvuga ngo birashoboka nibyo ni Luis Enrique njyambona ikintu ahubwo gikomeye Luis Enrique yakoze asa nk'uwicaye muri dressing room na Sereri Karayifi kuri ya match mbere ya match ya Man City baricara baraganira baravuga ati dufashanye tubiye ekipe nkuru ikibazo kiri hagati tukiganire mureke dutsinde izi match ebyiri zisigaye cyangwa 3 tubone qualification mbona ari cyo kintu ubushake bwari ubona muri iyi mikino 3 buhabaye butandukanye nubwo twabonye mu yindi mikino ishize aho ni naho usangira nka twajyaga tubigara ko mu minsi ishize Manchester United irimo irakina na Arsenal ukayibona irimo irakina na Liverpool ukayibona irimo irakina na Man City ukayibona ariko ifoto ishusho ya nyayo ya ekipe ibyirimo ukabibona kuri Bournemouth ukabibona kuri za Brentford ukabibona kuri za Southampton ukabibona kuri Brighton nukuvuga ngo abakinnyi bo bashobora gufata inshingano zabo bitewe n'icyo ekipe ishaka muri ako kanya atari ukuvuga ngo ni tactique zafasha atari ukuvuga ngo hari icyabaye kindi ahubwo abakinnyi bo bagafata inshingano bakaba bagabo ko twese hano match ya Man City twaribazaga ni ya Paris Saint-Germain kweri abakinnyi ni babandi kweri kubiswe ibitego bibiri iragaruka gukina urangiye furta noneho ntabwo ibikoze regizo za Feyenoord ibikoze Man City kandi Man City nayo yari mu mwanya wo gukinira mu manota cyane image ishusho ya nyayo y'ikipe ya Paris Saint-Germain muri iri rushanwa katurebe uko tombora imeze ntiri mu nzira imwe na za Bayern Munich na za Bayern na za Real oya ntago bari kumwe ndumva ari muri iri mu nzira nk'ubwo na Bayern gusa na Bayern izo ishobora gutombora Paris Saint-Germain iri kumwe na iri mu nzira imwe niyihera tambi kurebere ndumva nigeze kubira ikindi kibazo narigiye kubabaza ngo nibyo koko Ousmane Dembélé ubu niwe mukinnyi utwaye abandi muri groupe yose yakagombye ko ari utwaye ko nawe ufite basi kumwe na Monaco na Brest aho zo mu Faransa gusa Paris Saint-Germain ifite inzira nziza Dembélé ni witwaye Dembélé ni nawe umukinnyi mwiza urusha abandi Paris Saint-Germain ifite mu ndavuga mu busatirize apana mu busavuga ngo muri rusange hose Brest na Monaco izakira iri mu nzimwe na Paris Saint-Germain na Benfica no kuvuga ngo muri rusange hose groupe yose Paris Saint-Germain tubona meilleur joueur mukinnyi mwiza kurenza abandu ni Ousmane Dembélé Dembélé kuri profile ukagenda ari cyo umuntu kinyashobora gupropoza mu gihe ari mu kibuga none hanga hano nyine ni groupe reka Paris Saint-Germain ni groupe cyacyo urebye abakinnyi bari muri Paris Saint-Germain maze igihe kinini ni kapiteni wabo gusa ariko Donnarumma wenda kuko nawe twamara abakinnyi b'abakadre bamaze iminsi ariko urebye indi groupe na ni bashyashya Ousmane Dembélé ukajya kuri profile ugasanga umwiza nyine mu buryo gutsira n'ibitego wa mukinnyi nyine wagufasha wahindura wa changing a game nyine umukinnyi wundi atwara groupe ugashobora guhindura umukino kandi urebye muri groupe ya Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé wabikora gusa Ousmane Dembélé ntituze kuza kwiregagiza ko nawe ameze nk'umuntu ukiri umupira udafite ambition nicyo cyamaga muri za Barcelona n'umukinnyi w'umunyempano bigaragara ariko uramutse ibazo Ousmane Dembélé wakize mu bushake akavuga ati ngiye gukora wabonaga muri equipe de France cyagiye batsindwa na Argentine bavuga ati abandi bantu bose barahangayitse havuyemo Ousmane Dembélé biriya bintu nabyo ari sometimes aragiye ibinenge reka tugaruke mu kanya tubanze twumva amasaha ageze iyi ni yindi saha yo kwiyubaka